फैबाय थानाय विधानसभानि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै दिनै जोङो 28 नं गसाइगाव समष्टिनि सिङाव बे गसाइगाव टाउनावहाय मोनसे इलेक्शन साब स्टेरिं कमिटि अफिसखौ जोङो खुलिबाय आरो बे मावखुलिनि गेजेरजोंनो जोङो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव मा खामानि मावलांगोन बा मोनफ्रोमबो स्ट्रेटेजिखौ जोङो बेवहाय जथायै बिजेपि इउपिपिएल जिएसपि आरो एजिपि मोनब्रै राजनीतिक दोलोजों ज' जानानै जोङो बेवहाय सावरायनायनि गेजेरजों फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय जोङो गोख्रों भाबै खामानि मावलांगोन आरो दिनैनि जे बे मावखुलि बेखेवनाय बे मावखुलि बेखेवनायाव बेवहाय टाउननि गोबां गुबुन गुबुन हारि माहारिनि दैदेनगिरिजों लोगोसे रायजो राजा बिथांमोना जोंखौ फैनानै बे मावखुलि बेखेवनायाव मदद खालामफैदों। बेजों बेनो रोखा जे फैबाय थानाय 28 नं गसाइगाव समष्टियाव जोंनि बे मोनब्रै दोलोजों फसंजानाय बिजाथिया देरहालांगोन बेयो रोखा जानानै फैबाय। आरो सारनि जे देरहानाय 28 नं समष्टियाव देरहानाय बे देरहानाया बेसेबांसो भट मोननानै देरहागोन बायदि आसा बायदि फैबाय थानाय जे बे बिसायख'थि बेवहाय जोङो 28 नं गसाइगाव समष्टियाव जोङो 80,000निबो बारा जोङो बे बाराव भट मोनगोन। मानो होनोबा थांनाय 15 बोसोराव बे 28 नं गसाइगाव समष्टिनि जाय बिथाङा एमएलए मोन बिपिएफनिफ्राय बिथाङा 15 बोसोर एमएलए जाबाय खिन्थु बे 15 बोसोराव बिथाङा रायजो राजानि जानानै खुनु मोनसे मोजां खामानिखौ मावनो हायाखै। बिटिसिनि बाहेरा गोबां जोंना 35थासो गामि दङ बैफोर गामियावबो खुनु मोनसे खामानि मावनो हायाखै। जोंनि गसाइगाव टाउननि सा ओनसोलावबो खुनु मोनसे बेबादि जौगाथायनि खामानि मावनो हायाखै। इभेन जोंनि बे गसाइगाव टाउनाव खुनु मोनसे बेबादि लाइमोनफोरनि थाखाय खुनु मोनसे बेबादि फरायसाफोरनि थाखाय गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो थाखाय खुनु मोनसे एजुकेशनेल इन्स्टिटिउसन बेवहाय गैया। खुनु मोनसे बेबादि स्किल डेभेलपमेन्टनि इन्स्टिटिउसन गैया। माने बे थांनाय 15 बोसोराव बुंनो थाङोबा माजेन्द्र नार्जारी एमएलएआ बे 28 नं गसाइगाव समष्टियाव रायजो राजानि जानानै खुनु मोनसे खामानिखौ मावनो हायाखै। जायनि थाखाय दिनै रायजो राजा बिथांमोना सोलायनायखौ लुबैनानै जोंनि बे मोनब्रै दोलोजों फसंजानाय बिजाथिनो अदेबानि ट्रेक्टरनि सबियाव भट होनो थाखाय दिनै बयबो साखाफारा जानानै दङ। नोंथांजों फेर फाथिनो हानाय बायदि सोरबा राजनीति हान्जा दङ नामा? बे खेबाव जोङो बिदि सानाखै। मानोना जोङो मोनब्रै दोलोजों जोङो जथायै इलेक्शनाव जोङो बाहागो लादों। इउपिपिएल बिजेपि जिएसपि आरो एजिपि जोंहा गोबां बेबादि हारि माहारिनिफ्राय बेबादि मोनसे सापर्ट दङ। बिनिखायनो आं सानो बे बाराव माजेन्द्र नार्जारी बा बिपिएफआ बहुद खम भट मोनगोन आरो जों बेबादि फेर फाथिनो हानाय बेवहाय जोङो 28 नं गसाइगाव समष्टियाव नुवाखै दिनैसिमाव। বিষয় যে আমাৰ আপোনালোকে চাইছে যিটো আমাৰ প্ৰচাৰ কৰি আছে আমাৰ বিজেপি দলে বা যেনেকুৱা মানুহে ৰাইজে যেনেকুৱা সঁহাৰি বা ৰাইজে আমাক যেনেকুৱা আকলি লৈছে এইটো চাই কিনিতো এনেকুৱা লাগিছে নেকি আপোনালোকৰ যে ইয়াত কোনোবা কম্পিটিশ্যন হ'ব বুলি? মোৰতো এনেকুৱা লগা নাই। আৰু আমাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আমাৰ এনেকুৱা ৰাইজৰ মাজত এনেকুৱা বিজেপি চৰকাৰে কাম কৰিছে। ৰাইজে এখেতক এতিয়া একদম মানে এখেতক লৈ বিজি মানুহ, এইটো আপুনিও জানে। ইউপিপিএল হিচাপে কেইখন আসন পাব বুলি আশাবাদী? মই ইউপিপিএল হিচাপে 8খন আসন পাব। 8ত 8 যিটো 8টো আমাৰ মিত্ৰতাৰ ভিতৰত যিটো খেলিছে 8টা একদম আপুনি চাইছে। এতিয়া আমাৰ গোসাইগাঁও 28 নং সমষ্টি যিটো ইয়াততো মই ভাবোঁ যে এইবাৰ কোনো কম্পিটিশ্যনেই নহয়। ইয়াত আমাৰ বিপিএফ আৰু ইউপিপিএলৰ মাজত কিন্তু বহুত ডিফাৰেঞ্চ থাকিব। কাৰণ আপোনালোকে জানে যে আমি বিটিচিত যে চৰকাৰ বনাইছোঁ, আমি আগৰ চৰকাৰ আছে বুলি মানুহে ৰাইজে গম নাপায়। এতিয়া চৰকাৰ আছে বুলি বা ৰাইজৰ কাম কৰি আছে চবে গম পাই গ'ল। আৰু আমাৰ যিটো প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া যিটো বিটিচি আমাৰ চিফ, এখেতে ইমান এজন ভাল মানুহ, এনেকুৱা মানে চিম্পল মানুহ, এখেতে ৰাইজৰ সেৱক হিচাপে কাম কৰি আছে। আমি এমচিএল হৈও এখেতৰ কাৰণে কাম কৰি এখেতৰ লগত থাকি আমি বহুত ভাল পাইছোঁ। আৰু এইটো আপুনি নিশ্চিন্ত থাকক যে আমি এইটো আমাৰ যিটো 28 নং বিধানসভা সমষ্টি ইলেকশ্যন চলি আছে ইয়াৰ ষ্টিয়াৰিং কমিটিৰ চেয়াৰমেন মই। কিন্তু মই চব পিনে ঘূৰি আজিৰ দিনতো আমি এতিয়ালৈকে 5টা মিটিং কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আমাৰ 6 নম্বৰটো আছে। তো আমি আমাৰ কেণ্ডিডেট সোমনাথ নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া এখেতে এক পিনৰ পৰা কাম কৰি আছোঁ, আমি আমাৰ ফালৰ পৰা কাম কৰি আছোঁ। তো এনেকুৱা কৰি মানে ৰাইজৰ মাজত আমাৰ এটা হাৱা বতাহ উঠি গ'ল আৰু নিশ্চিন্ত থাকিব আমি 20,000 পৰা 25,000 ভোটৰ মাৰ্জিনত 28 নং গসাইগাঁও সমষ্টি ইউপিপিএলে জিকিব।
দিছপুৰত কি এইবাৰ কোনে চৰকাৰ বনাবলৈ হৈ আছে এইটো চৰকাৰ বিজেপি বনাই আছে বনি গ'ল কিমান আসন লৈ পেলাই মোৰ হিচাপত 80+। 80+। ঠিক আছে ছাৰ